Dobrodošli na kanal Baštovanova priča. U današnjem videu ćete gledati kako svako kod kuće može da proizvede sopstveni mladi krompir i vadi ga već u maju. Kako u veoma kratkom vremenskom periodu možemo proizvesti sopstveni rani mladi luk. Krompir sejemo krajem marta ili početkom aprila, pa ga u zavisnosti od sorte vadimo u avgustu ili početkom septembra, je li tako? Ali šta je sa mladim ranim krompirom koji se na pijačnim tezgama i u marketima pojavljuje već početkom maja? Pa to je krompir iz uvoza, reći ćete, ili to se masovno proizvodi u nekim velikim grejanim plastenicima. A šta ako vam kažem da i vi možete da imate svoj krompir već početkom maja? Ali kako? Temperatura početkom marta i noćni i jutarnji mrazovi ne dozvoljavaju da se seje bilo šta. A i do vađenja krompira je dug put, 120 dana, reći ćete. Pa, može se reći da ste djelimično u pravu, ali pokazat ću vam da ipak možete da imate sopstveni rani mladi krompir koristeći se ovom jednostavnom tehnikom. Prvo, ono što je bitno je sorta krompira. U poljoprivrednim apotekama nam uglavnom nude kasne sorte koje se gaje na tradicionalan način kao što smo već pomenuli. Ali ja sam se u jednom momentu zapitao, čekaj, sigurno postoje i neke sorte prilagođene proizvodnji mladog ranog krompira. I bio sam u pravu. Neke od najpoznatijih su Swift i Riviera. Ja sam se ove godine odlučio za Rivieru. Ovo je veoma rana sorta koja dobre prednosti daje već nakon 40 dana od micanja. Da bi imao što raniji krompir, ja sam Rivieru naklijao kao što sam pokazao u prethodnom videu. Ok, sada imamo pogodnu sortu krompira koja je krenula nicanje, ali zemljište je još uvijek hladno da bi se selo direktno u zemlju. I povremeno se javljaju i noćni i jutarnji jači mrazevi. U daljim istraživanjima sam naišao na rešenje i ovog problema i sada ću vam ga predstaviti. Ovo je metoda koju mi je prvi put predstavio Baštovan Tony O'Neill. Radi se o sejanju krompira u velike saksije od 30 litara. Na ovaj način krompir ne unosimo direktno u zemlju koja se hladila cijele zime. Također, s obzirom da krompir sejemo u saksijama, možemo ga na nekoliko načina zaštititi od hladnoće i mrazeva. Možemo ga, na primjer, držati u predsoblju u kome imamo bar delimično svetlo. Ako to nije opcija, možemo gornji deo saksije pokriti debelim slojem sena ili slame, što će poslužiti kao toplotni izolator. S obzirom da ja imam plastenik, ja ću moj krompir u saksijama privremeno smestiti u plastenik. Ako nemate plastenik, i za vas postoji još jedno rješenje. Možete jeftino sa par dasaka i malo plastične folije da napravite svoj mini plastenik, čisto da dok su još uvijek niže temperature pokrijete na neki način folijom saksije. Kada smo i to rešili, sigurno se pitate, ali kako posejati krompir u saksiji? Pa jednostavno je. U saksiju od 30 litara sipajte zemlju koja vam je dostupna. Poželjno je da to bude ili vaš lični kompost ili kvalitetna baštenska zemlja. Sipajte zemlju do otprilike visine od 1/3 saksije. Pošto krompir ima velike potrebe za nutrijentima, ja ću mu dodati šaku ili dve organskog peletiranog stajnjaka. Zatim ću dobro pomešati ovo đubrivo sa zemljom. Nakon toga ću dodati još malo zemlje. Zatim u suprotne strane ubacujem 2 krtove naklijalog semenskog krompira sorte Riviera. Potom dodajem još zemlje u koju ubacujem još malo peletiranog stajnjaka. Zatim nastavljam sa punjenjem preostalog dijela saksije. I na kraju obilno zalivam. Obavezno vodite računa da vam saksije imaju drenažne rupe na dnu, kao što vidite. I to je to. Sada ću svoje saksije privremeno smestiti u plastenik, a vi ako ga nemate, možete svoj krompir u saksijama ušuškati nekom od pomenutih metoda.
Pretplatite se na kanal Baš Tovanova priča klikom na dugme subscribe i kliknite ikonicu zvonce kako ne bi propustili koliko sam uspešan bio sa ovom metodom gajanja ranog mladog krompira. Pre 2 nedelje smo posadili luk arpadžik u kutijici za pravljenje rasada i u videima koji su sledili smo pratili njegov napredak. Stigao je trenutak kada ću ga prebaciti u gredicu u plasteniku. Pogledajte luk koji sam posadio u plastenik, samo par dana pre ovog koji sada gledate. Neverovatna razlika. Koliko smo samo vremena do berbe uštedili na ovaj način, a sve što je trebalo da uradimo je bilo da ga ubacimo u ove kutije i držimo na prozorskoj dasci ili nekom drugom osteklenom mestu. Voleo bih kada bi mogli da osjetite kako lepo miriše. Rasporedit ću ga gusto kao što to obično radim sa mladim lukom. Pogledajte kako je jak i zdrav taj koren. Kada završim sadnju ovog iskljujalog arpadžika, posadit ću sledeću turu u iste ove kutije. Na ovaj način će mladi luk u optimalnoj veličini za berbu dospevati u različito vreme. Takođe, ovako ne moramo opredeljivati veliki broj ovih kutija za nakrajavanje luka. Pratit ću s velikim interesovanjem koliko će tačno vremena proći dok ne bude mogao da uživam u svežem mladom luku. U posebnom videu planiram da uporedim klasično posajan luk sa ovim proklijalim u kuticama za pravljenje rasada. Na ovaj način ćemo precizno prikazati koliko smo vremena uštedili koristeći ovu tehniku. Da ne propustite epizodu u kojoj ćemo sumirati sve o proizvodnji ranog mladog luka, kliknite na ikonicu subscribe, a za redovno obaveštenje kliknite ikonicu zvonce. Ako mislite da su naši savjeti korisni, podelite video sa svojim prijateljima. Na taj način ćete pomoći rad našeg kanala i omogućiti nam da vam prikazujemo još ovakvih sadržaja. Do sledećeg puta, zeleni pozdrav!